O lea ua mai au na tole niu i tua oi. A wala tātou wata puia ma le atua. O fifonga fo i le langi, le taulanga si tia. Pe o nā bea i lau sunga le whawhiangainga sa mo noi ma o tātou o staulanga. Tau i o se fatu e pa ui se ele lei le Fe'au fola fola le nei aso. La mātou te talo whaatu muina i le atua la utu. A wā le Fe'au fola fola le tala le lei. E mō mōfo i ana o taia tu whaitoa e pe o Tatalaina i le abao tu malama. Ai tau lava ina o ngā se atu i le ngau pola i vao. O upu ia Samoa o le atu nuu wa uma na tofi e leo se atu nuu taliola. Tu lona la o tau pa ia i tu titele mai tu langi. E le whaalanuina e sa mātou whaamatalanga e whaingata o Samoa o le waa whaauwhingata. Tu lona lava. Au le awhanga tonu loa le malama. Ma bili tonu le ifia maina le au ngau aute ma le wha moe moe le nei aso. O le masina o mati lua ota se fitu. Sa au tasi ele nupi whae whaipaanga mas company New Zealand whaingoina General Capital Technologies Limited. Ina ia whausia se awala po meta tia fau Funds Management System mo le whala potpotonga. Ua mafua le wha moe moe o na e o mai le nātaini. Ua lata i le tolsfutau sanga o wha o ngā pēr le polkalame tuai o le tu ainga o le A.S 400. O se polkalame ua leva o na tuua le taimi e te tau o na leto i wha o ngā ina ai. Tau sanga lua ota siva ia me, nā loa ia ai le sui mai o le wha la potpotonga, wha putu ngā tupe Samoa, mai le awala tuai, sa wha atino ai ngā luenga le A.S 400, i le polkalame fau wha nei o na pō, o tā ua o le Funds Management System. Ai le whaia ni suinga fau, sa tofu lava le vaenga, ale wha la potpotonga, ma polkalame sa lato wha ngā ina. Pe tai, o le whainga pa anga fau ai ai nei, o se fia ngā tele lea i le wha la potpotonga, o na uatasi lava le polkalame wha nei o na pō, One System, o wha atino mai ngā luenga. O te lele so soania nei whainga fau, o wha mama a venga ai. Vave, ma uam whai ai o na wha ngā ai e sui whai sauwhanga, halau teknolosi, po o online accessibility, mo Auaunaga ale wha la potpotonga. Ina ua wha maluina sa ma babao le wha mai o COVID-19 i tono Samoa. Sa wha apea i loa o na to ilo, ma ngā lulue ai wha la potpotonga, ma le company o le S.N.P.F, ina ia wha apea o na tatala i tua le isi vaenga wha opopo o le Auaunaga. O le vaenga o le amawhai ai loa o na tutongi na atu i lunga o penga ta wha ilangi anu piwha S.N.P.F poto, no ngā tupe la iti. Wha apea le tongi na atu i tua o wha manianga po le pasene anu piwha e pei o na sila Fe'Avea'I el toatele. Mo le taimi mua le tala whasol Peter name tanga luenga, o wha mawina ai le wha o ngā ina o awala wha teknolosi e te tongi na atu ai se lau pasene o wha manianga nei mo sui whai sauwhanga. O le nei whainga o se fsoso ane sili lea mo sui uma le wha la potpotonga. O ma whai ai o na whaanga iai le Tatalaina i tua o ala tau wha manianga mai lava i le malu o la tau maota malawa e au noa ma se toi whaatali. O le nei whainga whapaanga ma le kampania le S.N.P.F, sa whapea o na Fe'Avea'I iai le mtanga luenga e toi whaalawa i tele ana Auaunaga mo sui whai sauwhanga i lunga o ala wha teknolosi i lunga o Telefoni Fe'Avea'I. O le autua le nei Auaunaga fou e pei o na iai i lau Telefoni. Ina ia whaawhaingo fie o na e siaki ina lau nupi wha, ma e anga vaai i so se Auaunaga o loo foina i le wha la potpotonga. Auaunaga e au fia ai le tausanga ina o au no ngā tupi. Tutongi na atu o wha manianga wha apitoa po pasene. Tatalaina i tua o sauwhanga mo e ua atua le 5 tausanga le soifua. Fesota iai mo se whaatanoanga e winga se mta upu tau le nupi wha mo o fisa i bolu wha apea savai. Tai nane whaasalaunga wha apitoa wha atatau le nupi wha o le a e maua mai i lau Telefoni Fe'Avea'I.
O le tau au whae o le nei polo keti, e tusa lea ma le se lau 5 afe tupe New Zealand, ma e silia ma le tolu masina sa whaatino ai. O le nei polo keti sa whaatupeina e malo au whaatasi, United Nations Development Program, i lalo polkalame, 1 UN Social Protection for Resilience Joint Program. O le nei polkalame o lo tulmata ia i whaamarusia o avanoa, male anga wa au Auaunaga, i puipuinga ta wanga psotai, whaamatalanga, polkalame, ma benefiti, ai mai se ai whaamaumaunga wha teknolosi, ma Auaunaga Telefoni Fe'Avea'I. Mai ai Januari tolus fultasi lua olua tolu, e tusa ma le tolus fulu ono afe, fitu se lau tolus fulu maleiva, sui fai saufanga, ua restala, i le whaonga aina o Auaunaga nupi wha ulunga o upenga ta whailangi. E whautua ina ai ma le whaaloalo sui fai saufanga, ina ia whaonga aina le nei Auaunaga, mo le whaawhaingo fia ina wa ta upo uma i saufanga o loo teo maluina i le nupi wha. Momoli ai le anganga le whaaftaia i lato uma sa whaapea o na ngā lulue. Ina ia whaatau nuina ma le manuia le nei polo keti ma le nei wha moe moe. Whaaftai lo o tō whinafinau ma le ngā lue puno wai. Ina ia mawhai ai pēa le mtanga luenga nei. O na ofo ina atu Auaunaga vave ma le lei mo na sui whai saufanga uma. Ia anga le lei mai le alii, fua le to mai ma le utanga poto. Ia mawhai ai pēa o na tau aveina o tō tiute i le tau tuaina o Samoa ma ona tangata. For our non-Samoan speakers, it is a great pleasure to welcome you all today and indeed delighted to deliver this address, marking the launch of the Samoa National Provident Fund mobile application. We have witnessed in the last 3 years a global pandemic, one that continues to affect the lives of our people, as well as our economy to this day. We have come to learn that changes are inevitable, and we must adapt with the changing tides. In March 2017, the fund went into partnership with a New Zealand-based company, General Capital Technologies Limited, to develop its new fund management system. There were many challenges along the way, including changes to the fund's daily operation and many staff trainings required to increase capacity, knowledge, and skills to operate a completely different system. In May of 2019, the Samoa National Provident Fund successfully transitioned from its legacy AS400 platform to a modern funds management system. Prior to the transition, the fund had several systems in-house to cater for investment, loans, contribution, and member loans. The new funds management system incorporated all the fund's core operation into one and allowed efficient management of funds. This milestone has immensely helped in improving staff productivity, online accessibility of to its members and employers, and overall effective use of modern technology. In March 2022, when Samoa went into a nationwide lockdown, S.N.P.F and S.N.P.F worked together to add another functionality to the FMS that enable members to access and apply not only for their small loans on the members portal, but also their special payments. This was another milestone in the history of the fund, where the special payments of its declared interest was done 100% online. This was received with great appreciation from the members, as it meant no more long queues to get your pasene, as we all know it. Stemming from this milestone, the S.N.P.F aimed to continue its digital transformation journey through partnership with S.N.P.F to develop its own S.N.P.F mobile application that will be available on all Android and Apple phones. The purpose of the app is to enable S.N.P.F members access to their N.P.F accounts, access to services such as member loan top-up, special payments, contribution withdrawals,
view updated information on N.P.F products available, and the ability to request an appointment either in our Auaunaga or Fe'Avea'I offices. The total cost of this project is NZ 156,000, and it took a little over 3 months to complete. This project was fully funded by the United Nations Development Programme under its One UN Social Protection for Resilient Joint Program. This program aims at strengthening the availability and accessibility of social protection services, information, programs, and benefits, also through the utilization of digital information management system and mobile technology. As of 31st of January 2023, the total number of members who have registered online is 36,739. This means 36,739 is the number of people who will be able to use this app as of today onwards, using the same login access as the existing members portal. We encourage members to download and use this app to receive up-to-date S.N.P.F notification, view information on services, and find out all the requirements for any of its products, including properties, vacancies, loans, and withdrawals. We live in unprecedented times, and as such, N.P.F will endeavor to take every possible opportunity to enhance its digital transformation journey. I take this opportunity to express my gratitude to all who have contributed to the development and implementation of this project. I commend all your efforts and support, especially your time and commitment to ensure S.N.P.F continue to offer fast and efficient services to all our members. On this note, I hereby officially launch the Samoa National Provident Fund mobile application to all our members. Soifua Maiamanui.